Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. Menteri Ketena Transport ke Jela Meghalaya ubah senyau Balangdhar ulapan pawe ke jing snowman halo ke jing pediang ke kenhuan menteri ya ke skim one time settlement ban ma ke jing dan kuna ya ki kali kamai itra jugi trok kibat ki exporter bagi bagi wei kini kerai kelawan hadian bagi association bat kibasen kam la jong kelawan ban pensngau ke jing asyo menteri baka kamai kaji kelahir kumba shipau nak hatsan senam ye baka syakta ru haka klam covid-19 Hakajing kang ti doyong bad motion. Habakran gila patay kubor basnya Balangdhar uletu bakat kum ke record jeng office kabasa baro ke bekentup ya garot tax ke ba akuway klur tengka na ki henrupusan hajar teliki kali ke goods and passengers tax bahnyo klur tengka bat ke fitness tax ke balakan jo hadok kendai sepak klur tengka tam na kisan punyo hajar tam ki kali nama kejing dan kuna ke balong sanpo teka malagasengi bat baro kalau poi kumba si hajar si sepak klur malu malai lada ken kelum. Namar gejing sotho gejing stom jogi badok bat ke bakamai je kepok de banyak kali. Ke sarkar MDA kelarai ban mapno kendai po nak sispa naga fitness bat prapo nak sispa apa na ka khajna baro. Kini kemut bana ka syajar sispa klor ke sarkar kelamap no kumba praspa san folklor tengka. Kenang bat pensuk di pat ba. Bat kelai por kinong dan kam mensiau ban pendap ya kini ke skim hapo u nailar baro. Rengkat kejing gentu banang ni kemat kidi mensiau biang por ki khajna baro. Hagbedai bad ke tax road tax kala apa harus urusan hajar teli kali more or less ba claim su tax timely kala apa hado more or less kala apa kum hado ba barok kala apa ska apa kron mai more or less te naga good passenger tax kala apa melu melaku mandunyo kur hanang harum handai ke babon ka dius kare ne penalty portion hagbedai bad ke fitness malu malakal apa haduk kendai sepak kurutang nama ke fitness belai ka hek ba kalong kumni nama ba nakasni ke baka kut ke fitness joki telaki musyu kani lembaga Wuhan portal jo setar komen ka fain bai kumbasan po tu ka man nakasni te don mempoy berkali kata ke kengrit ke ka mau da long akumuli digi new prasen barabon te malu malakal kumbut kau ni adu san new hajar telik tam kali baklam sum fitness tadi tangan kata ba ko hadu kendai sepak kurutam hak bade badkani ngila khain lang baro khoi naga road tax na gun passenger tax bade penalties on fitness naga kamut lakut ke fitness certificate juki baro kala apoy malu mala hadu duna khabes paklu ke penalties the more or less maximum kawan benda ke penalties actually is not due to us dan ada ngipe sisa bakala dari kebaik ya ki try truck ke passenger tu ki driver ki exporter khatam bapli ki bru ju PTB ni so thu ki drivers khamtam ki truck ona solution bapli ki battery made ba sing ki de ki khon samla ju di gerang ba tu telingi kum sarkar ni so lem ni jinga ni giro ngatrai kamlong justice ni na kata ka daung sim ka wei karai naga transport department la phai proposal ngasau kumen do benso kum transport minister mata at the same time ka kabne do kara approve teling la approve haga ni guru kom bagi ya ka fitness bakala he pala beef bike kum 90% na kan uruk amam kini bansu na ka taxes pengin beef bike berapa persen te malu mala baik na kasi hajar krul khabis pa kuduna malu melangin beef kan duna kaya kumba pras pa satu kumlang la beef no na bertabak nang ba kan suk ki brujungi ngisung tu bapli ke driver di truck malik di small business big business houses lagi kini kijong bapli lagi penek gani ketak skin pouch ai lagi penek trend ni gani nyong pin hapsu lambak kajiwan ki stringent laws from time to time bapli ke baduk ngisung tu ka kam yak ba lagi penek kum sarkar bli ngisung tu di langut kinyap jar gani kajing la handai so kuen ka bani kala consider ti la book ni one time settlement ngila airu ka por bikin siu dep adu agos yakan ni skim dem nang tapat nin kerpat kiap kin one but regular payment kumbari munde sebutin sistem kan nang so tu ibon sini ni kum sarkar ha lagi lagi ginong hikai ni ju le pe sekso ju yaram
Bon sen yo nong rep ni wan rak ki jai scheme. Bon sen bede kinu ki jing ai joli kum ga ye entrepreneur ni ya rap in the form of so many handai ngas ngo le bat ta ki melik drop ki driver udah ki buju ki beli. Kadi kamram jongi ban le ai. Man gini ki jongi kim kiu business ka state kam kiu. The Baroque one from all the entire state but putting is ne yaki la one man like a poor man like a man finally kasimpo ni kum ko office mla man le kansan ni nap collect data kanong kumno ka fitness kumno hadu kanong si syak re baklim suta hadu kanong si syak re suta ni yo ki kin syak kala kata jori ki bakli ni don ka jima na kata ka damu si mi sen ba ma bi kuma ya to 90% ha me de fitness ka ba he do ka fine berapa persen ni vehicle taxes kani yang kuang pencai pisa kani yang arai baru ada great relief ye ki brujung kam tam di baduk beria beli kam tam lagi driver bon sing bam song thuk kalau jin kam jung driver ngan ong ipi ki driver le beli ki bede ber ki droxis ki bam du tiak du dem dem don kini driver lagi tahu kau ba mum yo according to me personally as a transport minister na ko blay kerpang ki wala kejinga ka bon re beli ki du stop ya ban service ke bede berpai bak ni kumjo i malik truck organization ba pli klem maki ni pose ta daga bi telang tra daga bi map ni ye kan ni diu jo ki tra ni ne ki ulang paro ka niok ki ra bi kram ni move me business kan in ma dokum bai kata de ke ni sorka kini de ki news ban pa pan menai ki kenal ba nadu le sali si kram man su no kana kin yok ban restart bi business ni kum baju ulong ba pli kin long ba kin suk teng dong ti sha ki kali motor ta ban su steam la ta man su tulop la ban su ye ka tax na ban su ki tulop na ban su ki kisti na mu i ma sa bang ane de ka bangile e kan ni wif e one time scheme tra kan yara ki sibon teknik tin ko ple sibon pi parok to Amlilay Pikalan Kanda pi taray kan ni kapisa Kali jono kan ni Ba ka hospital tika laj ngay nang ni Binti aswa hang ni hadu nda de por kamo Sister, hap siyo kat no mo? Kasurkar kalak siulut ikijing lut jing separo Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor